Di pengantarannya anak pengantaran di Burun di halaman Najagaro asimarhani Tuhan saya sauk matutu dia katang yang dok pangiduan terlumbu bima tuhami pemparan ni siraja luas saluhuna disialani dinaung didus ni tahita dinaung dapayutihut dia kaulaun na semua neng marmeme mahita tu anak dok parumaita napatok marparumain na maranggi dia kaburu na parpatok maranggi na marpariban di patok na marpariban jadi songonima di dos nirohata ti ano kule kami pepartikyan o Tuhan mo kaburu perjulu maju kami hula-hula muna sa luhuk na te maulate magabi majalah oras jadi dos marohata gabi abang gabi din ang marmiyami anak mahami do parumain nami asabet kamu maju mang gudang ni si Raja Ulu ni maju bet kamu bah gabi Allah Napatut di Solo manon. Mula habis numbangi persep puli. Idok roha langsung mate. Ala nung di pasahat dong jala partikian asa dapat tudu jala dapat pasahat. Songon sila si rohatta tulait tamanang tu ilang bauta. Mula tu songon dia pen boy tarpato pakita asala serai nasida. Dos parwata napatut di Solo manon nate.
Molot tumpen don, holot tutulang dok natulang songsoni pendon di lain nami dok inang bau na buat na patubahami. Las marohamuna akhirnya tulang. Amang para musik nami. Gali ang gali. Kami nulang pamoron di hula-hula nami on. Asabek kamu mah gudang sopa. Gali gali.
cara de nabi tuari ara nang ro agiat boy terbaik karu se ilehet sianon Lihat ya akan ni lumagberu do horon nami titin natin obama ay guna beso puna burtung so ni pelak na boy tar patu pahame amat pada bataman banggogi pas pasun betul nasi turbut di mana teh Masalah tua mata pakai kabasai di sini akar ragamnya paso-paso na utajalo po hindi ta makati pasok ito salas ni roha di okaso na parturo sa horon nami adorak so hunatahok kami hata mauliate patut doabe tidak butuh bagay jauh mamarsak dalan na debata patut tulak ka takas do'y nabot di ulot ka sa daryon molo na sugot sung nagunurod doha alay lumuay tungtiur torang takas aryong marlas ni roa dita alani dihamuna donga tubuh namin ang hangin namin donga sa barang marbon donga sa borto hutasoy suang sawani donga sa mudar si hobi nang dia kabur bere iba bere nami suang sawani nang buru nami na madua si majunta akka daham duli ang giduli suang sawani ma nang dihamuna sa luhugna nasa pergelengan nami mauliati kurang upasahat kami itu hamuna sa luhugna dinarak marlas ni roha kita di arion dinama kalason patribeon ni anak namion ang dia kasih sa datangnya kita tua karena mangihut di sini papai namuna kanaudi na dengani dang tarbalosami alai posto roha nami matangi ang tulibata ang dia tungamat talibata nama paloson akan nauli na dengani itu hila sa luhug na paparan niyo punta si Raja Oloan donga sabot to utasoy donga pada marbun suang songoni dohong donga samuda si hoping rodi akaburu berena suang songoni ma nang diburu nabi si majuta molo betong di kamu odik so sa dia nabi nasahak munay nung nagoklas ni rohan nami akaraga nami martangi yang maha muasa tunay na ipakyon nami lumubi ma pakyon ni pengantin na ibarwa alani dohong nami ma asa ariran na mahal to maniagada di Rodian poras mahami mo na suhuk na mancalo tugada na marihamu na saluhuk na tutur nami putima ata pangapun manauto ng kanauli na pinasahakuna tiyak ka pa namin dibantu penguhata ba memang si Tio nai las pasahang ma doa sa Horas nabi yang murah raja ni baru. Horas apa? Boleh dalam menerangkan Tuhan di perkembangan daun di dalam sesadario. Maka solas ni rohan tamat ini dalam di dalam sesadario. Kere dohot dulu. Kalau masing-masing pertolongan saripeo sejauh ini kuatai. Mulai tunggu perjalanan orang nabi nasrohani berata apa kabio. Saya lihat mana pergi daun di dalam kanadim dan di dalam sesadario. Asal nunga buhay kamu pe ulono kami pe dudukan nami mau diulang di bawah sesadario sadar di kalau bulan ulate betul tajalan perlihat na ima pasatu perliburan sadar merawat mulai pasatu kata perliburan no guna hitam masuk ke sore sentuh mulai na sentuh mulai toka kaya mulai na sebelum rumah berdak sopa. Saya lihat mama masuk mengirim kita Tuhan. Saya lihat
dia tuh dia kalau patu-patu kelas roha adalah saat judul di kuota. Yang pasal kami memperbuat drone saya lihat malas peramuna maka kau kemana dehon dalam jelas roha tadi ulon. Soal kata kita dua-dua kalau orang yang permusim dibuat kalau lihat jangan kami pintu pasu. Maka lihat kami pasal terwujud perhatian kami matau pasal apa pasu-pasu. Baik musik dalam waktu ini. Soal hadari yang berikut bahwa nami firman kopi bahwa masalah dihambulan saruna mengurus dari bulu. Saya firman kopi muna jujuma dihamula akta pamamuan. Dia dikau doa mereka bisa tarabuma. Meletup sekolah pepar boy firman boy terpasang kami di batama dihamula mangkoh yang kapasu-pasuna. Pertigaan aku pasang kami putulan kami nababan papahan terus mereka sedang mengutuk semua perbetir nahu pasal kami diulau lastiroha di pertigaan tu pasal kami ma Tuhan muna anak bro Akatulang na bersu takas de memang bolo hamit kana sa pasu-pasu dok katula ipertikin na ulo nga di pasataw pasu-pasu muna itu hamit meritiun harus asi matong ruan Tuhan bolo hamit yang matong tumati de bata hugajang na makong muna tulang hugawin apkan ni dari tangan yang tuburan namo asa tumbol patutong namin se tumujagar na among salu na raja di bulan namin ngayon kasaroon namin asama tidak penitang yang namin katulang asa madsapag may na hormos ikaw dito pinurubian horos maamong salu raja di bulan namin na mga diyan huganda na madihami raja ni burung na madsalo madudu jadi namin katulang takas may na ako hami yung kapatikam muna na mangyahi yak dalur ni ham tergaling mo nunga tungdo siya mga katulang Lalu semua dia pun dah buat pertama semua mula dia Saudi semua nama ubed kawasmu semua dada nama soba las marah di badamu las marah ke dumu gabi sada marhat tade
Asa borha kami so manapano para jani hula-hula nami on. Ho sabay jamang ka godak sopay. Hamok ka na markel lagi, mau corona sa nga ba magbihamok ka ilan mo no? Asa daw masong doon pita si julo-julo tubo. Asa liris meneta paho, ito magtok kasalian. Asi magtong rani tuan. Oras mamura dyan ulo namin na masyalo. Kuibas na maami radyan ni pangurot muna naman. Hula-hula, hula olas terobat bisa dapat. Musik kami, musik kami.
hula-hula debatama dia muna manggohian ka pasu-pasuna. Ada tempat yang bersih. Diperhatikan dulu. Orang yang ima akan bilang nabu terbekam mangolosi setang ima materi bata. Dia mau dia bukan kerja nunggu. Song-songi nang dia pergelengan mono. Bukan bina watam dulu nami. Asal tunggu dan jaga ramamu jualan dari orang kalau kemudian nami pasal kamu raja di dulu nami. Anggohin na dorong nama asa ari rang dona nama hakko dulu ngarubian oros mami rajan tergelong muna nama jalo kuibas nama mu rajan di dulu nami nama dia Gabe memang baru raja di baru. Mata bayan masih dia las baru ma tuasata. Yang sari kauta dimasukkan nama buat anggaran nata patukai jadi bolo deh kung dia sebis nirohan kan nata patukai ini anggaran di seluruhnya kita marang kota 22 halak 20 sadama pangalian natulang mana dari Pacalo ay 10,000 sok di sebelah jadi bolo deh kung sono siang nata patukai sebis nirohan kan asih matuturuhan Tuhan manuk patokan nauli na legam mo asim mo tu sira tong himo tu gula pakyaw muna diulong ta sa daryo asa mangkoron akalas ni roha to ang kaari na mangyo so kung di majolo so kung hata sa sarita huta pinasahan to kadungan ang kasaritan jadi apa? Jadi dia mau promosi kami Gabi kan? bisa ko jujur-jujur itu jadi nak mampu kaderikan jadi yang yohedan las manoam pakai materi badaya jadi dia mau promosi kami kami memang mengatur sila keangkara serikat asalan asirohan itu ang manudato kanauli mo di ang sun lapang erbang maka sa daw tolong di angkana masarikat asaban man jalo musik na hawar tusi nalas